سالا 2026 وید هر واریده قدر دیاربکر و گلک وی گلک تشتان جی زلال بکه جه بویرین دستپیکا ساله و جه او روش به وی آوایی خویادی که نها herkes dizanê dibîne li dijî Şêx Mexsûd Eşrefiyê çeteyên Türk heteşe bi erêkirina dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dîsa Yekîtiya Ewropayê û dewletên Kendava Erebî pêk hatî vê yekê dibîne. Bi taybet beriyan ha bi dehrojekî li Parîsê li hevkirinek li gel İsraîlê çêbû piştîvan jî xwe zaten êrîşa dest pêkirin. Nihal li ser vê gelek nîqaş hene wê ev êrîş li kû derê bisekinin و اف ایریش حتی کی داره دوام بکن نه قادن در حفره مسکنه وکی قادن شر هاتن اعلان کردن جیلا هتشه و دولت ترک و ایریش لسروان تاخان تکرن نه هری داوی جبو رقای جالی رهبریا خسر و قدخه هات راگهاندن اف در قدخه در کتنا در و قسمی هات راگهاندن نه اف دمریت دیه لبو تفجرك زيادة عسكري هي لحمو قادان بشتي بتايبت إيريشن لسر شيخ مقصود أشرفية هيجي تكيلداري شيخ مقصود أشرفية قال لك آگاهي نزلالن لسروان نقاش هي لسروان ليكولين هنا أمد في بشا برنامج خدا لسر روشي نقاش بكن كابر بكوفت شهر وانا بواجه اشتوي جواكا ديمقراطيك يال تركيا جي كتي نافا نقاش ده لسر ويجي داخوياني تندانن نقاش که قال لك گرم هي دفي بشا برنامج خدا مي بنارن روشا داوي چي برنامج ما دست بيت که دوباره دم باش گودار بینرم من ها بریا کو هم در باسی مجاری ببن جبر کو روشک گرین کتی روجا و پیواژی آشتی و جواک دموکراتیک بر بکوول چه تیکلدر و داخوینه گرین آکه جکه ام هفره دست بگیل و تماشا بکن هفسروکاتیا کنسیا ریوبر آکجکی درباره ایرشین چتین حکومتا دمکی اندیجی شیخ مقصود اشرفی کو به پشتگیری دولت ترک هاتن کرن داخویانی دا کجکی دیار کر آرمانجا ایرشان او بوکو کردان جوان تاغان درخن و گوت آرمانجا وان ایرشان لسر بینگه هی دجمناهیا کرد تصفیه کنا سیستما ریوبریا خوسره هزین که سوریه دموکراسی ناخوازن جه شیخ مقصود اشرفی دست بکرن و ایرشا تنکرنا ریوبریا خوسر آکل سوریه سیستما که دموکراتیک آوا کریه دان دست بکرن کجکی بالکشانده سر جهگرتنا دولتا ترکیان دوان ایرشان ده اوها دوام کر دولتا ترک دستپیکی و شونده ایرشین سر تاقین کردان این حلبه ده جیگرتیه. چاپمنی و رایدارین دولتا ترک نزدیکاتیه که اوسا نشاندان میناک و ارتشا ترک شردکه. پولیتیقایا دولتا ترک به تمامیل سر دجبریال قصده دجمناهیال دجی کردانه. کجکی دست نشان کر ایرشین دجی تاقین کردان تینه کرن هولدانش بو تکبرنا آگربسته او دبیجه. ایرشین سر تاقین کردان این حلبه و هلوستا رایدارین دولت یال همبری تبگرامه تی واتای هولدانا خرابکنا پیواژو آشتی و جواکا دموکراتیک. ددمه که اوها ده پیکاتنا و ایرشی نشان دده که چارەسەری سوریه نایخوستن. کجکی دیار کرد ایرشین سر روجاوای کردستان آگربستا ناوبرا وان و دولتا ترک و پیواژو آشتی و جواکا دموکراتیک دخه برلی پرسینه و گوت ایرشین دوی دمه ده یکسر همبری تفگرا متینه کرن نشان دادن که قانونا دربازبونیا تایبت آتی گوتن تی آماده کرن وی نبه گاوه که چاره سریه. دروشه که اوها ده که ایرش او قاسیل دیجی تفگر آمه او کردان تی کرن زحمت که اف قانون قاده که سیاست دموکراتیک جبو تفگر آمه او کردان وکه. گل و پلان تی کرن که قانونه که نی قبول کرن بی درخستن و بی رنگی شر بی دست بی کرن. کجکی داوی ده بانک دستلاتا ترکیه گر جکریار و گاوین که پیواژوی خراب دکن دور بسکنن و جبو سرکتنا پیواژو آشتی و جواکا دموکراتیک گاوین پیویست باویجن. مزگین خلیل جیگرا هفسروکاتیا مجلس ریوبرا کانتونا فراتش کوبانی آماده یوم خیراتن ساوند ناف خیره داور سرچه دیسا روزنامه وان اردوغان آلتان و جیب خیراتن خیره ده بس باز کنیم سرچه و دکتر لقمان عبدالله و جیب خیراتن سر شعبان تم مهمانا تم شبان سرچه هول مزگین ام بود دست ببکن نا روشا داویا لطاقین شیخ مقصود اشرفیه چیه یعنی پشتی شیخ مقصود اشرفیه نا ایریش لجیه کلیه دومن چیز مرد بیجه روش بر بکوودش
شب باش جبوی و جبوی میوانن و تمام دمیدا جبوی شوپینرین کن ها مد شوپینن شخوا شخصی شهید زیاد شهید لیلا قاسم و شهید گریلا امارا دا ام تواهی شهیدین برخدانی شیخ مقصود ببیرتینن و بجنا خال برانبری وان دتاوینن و سوز ددن که اما میراته تاکوشینی آکوش مرا هیشتن بگهین آزادی ذاتن شخوا وکو تیزانین یعنی حمله کی برفره اپراسیونک هاتا دست فکرن تیدا یعنی آلین بشتار ذاتن شخوا پربون بلکی لسر راکاندن پرجی هاتی سرزمانه که بچرنگی و اپراسیونا هاتی دست بکرنه و که دستکاوی کری یعنی برنگی که برفره آنالیزین برفره سر هاتن سرزمانه یعنی مروف دکاره بویرنگین ها روشه بنرخینه آرمان جا شرکاتی دست بکرن و بکدره و بچه یعنی او پیوستکه مرینه که لسر بنرخینه نقاش بکه نها بره وک حلب بذاتن شخوا جی که برخدانی لیه و هر دو تاخ یعنی وک اشرفی وک شیخ مقصود یعنی جی که ترکی نکار بول سر یعنی هیزی خواه بدا مشاندن لی آلی دن حلب بگشتی براستی جی هم تالی ام ببیجن چتاین خواب جی کرن و به همی آوای ترکی تیدا خواب جی کربو خواه ساس کربو هیزبون خواه لسر و جهان هبو اما آلیو کی برخوادانی هبو آلیو کی گل برخواد دا یعنی بسالان تکوشین دکرن و او هر دو تاخ بون یعنی شیخ مقصود اشرفی جبوی که خواب باندور بکید حلب دا جبوی که وی برخوادانی بتبسینه او برخوادانی الهوله نمینه و بکار به حاکمیت تلسر حلب بگشتی چه بکه و اپراسیونا دا دست بکرن ام نادکارم ببیجم به تمامی پشتی یعنی ام دکارم ببیج روشا کل شیخ مقصود و اشرفی درکت نها براستیش روشا کی پری خراب لوان تاخانات جیان کرن یعنی وک دولتا ترک نتنه دولتا ترک از دکارم ببیجم تواهی چته این که دولتا ترک برای دبستان خدا پرورده کربون برای خستن کربون حمزاتن عمشاتن نوردین زنکی تواهی چته و فسائل این کل در دور خواب گشتی کوم کربون و بوان فسائلانا بوان چتهانا اپراسیون دادان دست بکرن نها شیخ مقصود اشرفی بوان کسان تبره و برام راستی جی نها شر قرکرنا کردان تکرن یعنی نها او چتایانه بگشتی مدید جدوار چند روز انداوی داد و دیمن اینکو درد کبن دا یعنی براستی کشتن تصفیه کرن تنه کرن یعنی قتل عام و ادام کرن یعنی دار وکرن اینکو تین کرن براستی جی یعنی دوان هر تا خاندا و د شخصی وان هر تا خاندا تواهی گل کرد تقر کرن تیب شافتن جاره کدن جوی تنه کرنه جوی تصفیه کرنه جوی هول جرا کرنه و اساس جوی طول هلدانه شخصی هر دو تا خیل شیخ مقصودات خوازن جگل کرد طول خواه هلینن ام دکارم ببیجم راستی جی کریارن جی در وای اخلاق جی در وای پیوان مروباهی نها دوا هر دو تا خان دادن چه کرن خوازن براستی جی اوه چه بکن یعنی کردن مریل و داره با آفرینن این گریدای خواه ایکو دوری چاندا خواه دوری ناسناما خواه یان تی ببی کرده که مرید تی بحثا کردایتی خواه نه که یان جیوه تی بمره به قتل عامان به تنه کرنه بکم کجیان در حق کردان دا کریاریم فیرنگی لشیخ مقصود و الاشرفی پیکتینن یعنی نها تام او منطقانا یعنی او هر دو تا خانه دبن کنترولا حمزاتان عمشاتان شتر نوردین زنکی و وکی دنجی کسین ایگورین و به هزاران چته 40,000 چته زاتن شغال وی داره دست به اپراسیونه کرمون جبو در حافر مسکنه وان بریار گرتن بریاره شر گرتنه لهمبری وان قادان جی بریار راگاندن ریوبریا خسر جی لطبقه و لرقه قدخيا بقسمية در كتنا در و اعلان كر ساعتي ويجي ديار كر اون چه فكرن دوي در حقيقة يعني خطن سينور ايل سر فراتي لسران سري به خطريك بچه آوائی هي روش بر بكوفدش پرس منه راست كرم
دنگته و گلو يعني وقت زانين اري دنگته تمام پشتی اپراسیون لحلب دان دست بکرن ها یعنی اساس اپراسیون کدای دست بکرن یعنی از دکارم ببیجم بناوی حکومت و گوهیز او یا وک یعنی تشتی کل سر روی عرده روابونا و اپراسیونه یعنی ایکو از دکارم ببیجم پیکینه و ایکو پیک دینه یعنی السروی عرده و پیک دینه وک حکومت و گوهیز آدم کیه یعنی به دستی ویته کرن لی هما دهالی از دکارم ببیجم وک دولتا کوریان آکو وی شری بریوا دبید هالی بریوا برنه وی شری دا و اپراسیونه دا دولتا ترکه دولتا ترکشی بریا فصائل و چتین کمن بناف کری وانا بگیشتی جاره کدن یعنی وک بلکی رو گوهری ماسکه گوهریه لی همه جاره کدن وک طول هلدانا دیگ برنا داعشه جاره کدن دخوازه اساس یک جی مگود شخصی هر دو تاخان دا گل کرد قربه که ده قر کرنه که را ده تنه کرن و تصفیه کرنه را در باس بکه ده همان دمه دا جی سیستم ریوبری خواستر وک پرگال ریوبری خواستر دوان ایریشان داد خوازن جهوله راکن یعنی و شری کته کرن شر تصفیه کرن و تنه کرن پرگال ریوبری خواستر لحریمین باکور اجلات سوریه ناتشته کته کرن اونا یعنی به وی رنگی دفکرن که اشته جسارت مثلا حلب برنه و دخوازن تمام بکن نها لحر داره براستیجی بشرکی تایبت کد خوازن دناوا گل دا براستیجی یعنی گل مترسید ناوا گل دا چه بکن یان گل بی باندور بکن شورش اشتیم وی رنگی کردکن یعنی گلک نیقاش هنه دبیجن مثلا تشتی کلوه داره هاتی دیار کرن به وی رنگی نقاش دکن دبیجن هاتی دیار کرن وکی سینور فرات هاتی دیار کرن قاعده که دیار کری هیه اویل روجلات فرات بمینن بیسا ریوبریا خسر قصده و لروجلات فرات بمینن ادری ویل روجاوای فرات بمینن نقاشین به وی رنگی تکرن ها تشتی کود دبیجن دخوازن تمام بکن چی یعنی کیجان قادن باکور روجلات سوریه ریوبریا خسر دبن خطریه دن يعني وك انها تريمن دبن يعني منا يعني ايكو ريفابريا خسر بريفا دبي يعني انها ام بين وك دير حافر با ارانا بگشتي يعني هاتنا پاقش کرنا اساس چتا و کسین کلوی داره خواستن و هریمانا بگرن يعني دبن کنترول خواکن یان داگر بکن نها يعني مثلا بحثا غربي فراتي دكشتر و جوای فراتي و شرقي فراتي بحثا وان پرته کرن و اساس یعنی نه تشتین کتین کرن لسر مال پرین فیسبوکی و لسر وکیدن لسر سوسیال مدیا و وکیدن لحر داره بگشتی که شتوی درباسی حر داره ببن اساس و یعنی لگوری تشتین که اونا بناف دکن و لسر مال پرین خواه دواشینن وکیدن یعنی براستی شرکی راکاندن جهاتی دست بکرن وک شر طایبت ام بناف دکن یعنی من برجید ناباندر خواندن خدا من قلت يعني تخوزن البي داري بري حرتشتي بريا شر طيبات شر نفسي كو ام بحثي كنت خوزن اشتا قال بترسين مسألة اشتا كوچ بري بدن دست بيكرن يان هريمان والا بكن نها وقت دير حافر يعني وقت تمام كرنا قاشو الشيخ مقصود اشرفي كوي دير حافره وكيدن مسألة مسكنة وكيدن بروهرم عربان تخازن لوي درجي اشتا تبلي هذي شيء بكنو فود لوي درجي شيء بكن لو درناجي بناف دكن اشتا دخواني وان ظاهره كو لو درنا بجشتي وكريم عسكري بناف كرنا وجلجي يعني جلج ودرنا هري وزاتن شخا دبستانجي قرتنا من قلت يعني أونا واجه صارتا أساس جمسلة شيخ مقصود قرتنا يعني باش باش از ناگیره دای جی اون لی مایا جوالی دنیجی خواستم بپرسم يعني قصده جي لجوري هف جی کوانی از خواستم جوالی دنیجی پرسم يعني اول اردوغان دوید مجارده چه آگاهی بردستی وانه پیلان هاتی کرن
حتا کوی دەرەیە سینۆڕێوان ji ber ku wekî min got divê mijarê de gelek nîqaşeyî gelek kes dibêjin yanî wekî ev nîqaşên ser bi taybet na havala me mizgîn jî îfade kir gelek agahî tên belavkirin gelek tiştên belavkirin çita tê belavkirin bi rengî ku min îfade kirî dibêjin hinek dibêjin levkirinekê bi vî rengî ye hinek dibêjin hemû qat xistine ber çavê xwe de divî warî de hûn hedefawan bi çi awayî dibînin divê derbarê de çi agahî li ber destê we hene qada ku dane ber xwe bi çavdêriya ev wekî dewletên yekbûyî Amerîka ev dewletên navneteweyî yan jî kîjan qad kirin hedefa xwe bêguman yani ji bo ya vî pirsî karim bas bînin û divêm biçin meyek beriya êrişên şeşê çileyê de ku li emberê gelê Şêx Mesûd û Eşrefiyê pêk anîn lewra dîplomasiyekî yani trafîkekî dîplomasiyê yê pir zêde û lez û bes dihata kirin di vî dîplomasiyê de yê destpêkê plana destpêkê amadeyê yekemîn taybetî ji bo ku İsraîlê û Fransayê jî îkna bikin ji bo yani ji bo dorpêça bi taybet li Eşrefiyê û Şêx Mesûdê Fransa û İsraîlê îkna bikin ji golan ji girên golanê bigirin heta tê sînorê dêra zorê teslîmê İsraîlê bêkirin û di wî çerçeveyê de jî li beramberê wî Şêx Mesûd û Eşrefiyê di plana yekemîn de yani plana A de Şêx Mesûd û Eşrefiyê ji Kurda temamî were paqijkirin û ji wî heremî bêderxistin lewra wekê mêvana we wala mizgîn ya anî ziman ku yani hedefa wan ê yekemîn ku yê li hemberê ku dixwastin ku dewleta têk di wî di alê aborî de siyasî de îdarî de her wa di alê leşkerî de ku bi tevayî Helebê ew bi xwe bigeve û ew birêve bibe li ser wî esasî plan hatibû kirin aniha di hemû hevdîtinan de piştî Şêx Mesûd û Eşrefiyê de yani dîplomasiya ku hatiye meçandin de yani di belgeyên ku ji aliyê mîtê ve ji bo navenda xwe hatibû şandin em bêjin dêrhafir û heta meskenê jî di navê de ji xwe beriya ku êrîş bikin û çawa dizanin ku li ser tora xwe civakî ev trolê wan xerîteyekî jî hate weşandin di çerçeveya wî xerîteyê de ji dêrhafir heta meskenê tê bendava Tişrînê di wî çerçeveyê de bixwazin ku wî dorpêçe ama lê em vî yekî jî bibêjin yani niyet û plansaziya dewleta Tirk bi vir ve sînordar namîne yani lêkide ew berxwedana Şêx Mesûd û Eşrefiyê eqa berxwedaniyê dom nekira wê hê jî berdewam dike gelê wir hê jî ku berdewam dike eger ku ew tune wana aniha yê hedefa wanê yê sereke ku dixwaze ku bi tevayî bi taybetî heremên rizgarkirî ji reqa bigire heta çiçe dêrazorê bi temamî werin dagirkirin û biqin bin dagirkeriya dewleta Tirka ya dagirker li ser vî esasiya aniha ji ber berxwedana ku di Şêx Mesûd û Eşrefiyê de deketa holê aniha xwe di plana duyemîn de yani madeya duyemîn de dêrhafir meskenê de wir jî bigirin û armanca sereke ew ku Kobanê ji sirin bigire heta Kobanê jî bi temamî bêxne dorpêçê hûn çawa dizanin ku êrîşa beriya êrîşa li ser Şêx Mesûd û Eşrefiyê ew dorpêça ku di Gazayê de pêk anîn ew dorpêça hem alê aborî de hem di alê xizmetguzarî de hem di alê her awayî de siyasî îdarî de ku li ser Gazayê pêk anîn dixwestin ku
همان دور پیچی لسر شفیه و شیخ مسعود پیکانین و وان دنگه وی ایریشی آماده کردن و در انجام دهی وی ایریشی پیکانین و خواست کو سیاست ترساندنه لسر گل کرد بدن مشاندن و اور کو توازن سیاست ترساندنه دست داعشی ببیج کومن چته انگریزی دولت ترک و دولت ترک خوشی کو لشکری وانی ارتشا ترکیه خوشی دنابه دبو وی کی پیکانین و د همیشه شرک کو د نابنتوایی ده کو ناب ایریش لسر نخوشخانه هم بکرن دیمن انده جهات دبلگه انده و به وینه انجه ملی رقا و دیر ازور تشتک هایی گلو دوی وارید تشتک لبر دسته تا هایی جبر کلوی درجی لو تفکرک هایی بله نه حال حاضر ایریشن ده ام ببیجن جه پراتینای بگره حتی لسر مسکنه ده بمب بارانا هم جه هواده و هم جه ام ببیجن به توپ و هوانان ایریشن هم مسکنه یعنی بلده مسکنه و در حفر تکرن شو هم کارم ببیجن بوان به وی دور پیچ یعنی بوان ایریشان خواستن که همی گلیوان هر دو نافچهان آنجام ببیجن بلده نحیهان بین بالا کرن و ده انجام edecek. ده انجام وان بمباران edecek. Na her دو نافچه ده انجام بمباران anda آنها گل نافچه نچار دمینه کج روی نافچه در کبه و توازن کو شوان ببیجن قادر شر hatiye ilan kirin و nave ku خلق سوی دور ده بجی بگیره لسر بی اساسی جی نها هاو ددن کو پشتی در حفر و مسکنی توقازن کو لسر صدا تشی نجی ایری شکی وصا دو برفرایی پک بینن انا آمادکاری وان یه دوی چرچوه دهیه هم کارم ببیجن جه من بیجه حتی بگیره در حفر ده آمادکاری وان یه کو سوقیات لشکری و هم ببیجن جه هواده جه درون هم بگیرن حتی هم ببیجن bayraktaran یک و دوی هرمی ده خاطی آماده کرن به وی رنگیه یعنی آرمانجا کی کو توازن به تایبتی صدا تشرینه بگره حتی سرنه وی عالی دور پیش کن و پشتجی ده انجام edecek kovaneci دور پیش کنو لسر وی اساسی جی دو خواهن هیدی اگه کو به داخوازه یعنی انجام ببیجم به دستور امریکایی انجی بریتانیایی دوی چرچوه ده حتی که کاربن دستور بگیرن و پیش بکن دوی چرچوه ده یعنی که ده بگمان نه مجبورم که حساب برخوادن که چال باشه ام هنگی لسر بشی بسکنن از جواله لقماجی بپرسم نها پیمان هاتن چیکرن ده آداری ده پیمان چیکرن گلک لسرات نقاش کرن هتا خافتن پشت دی یکی نیسان ده پیمان چیکرن ل ترکیه باکور کردستان پیواژه کات دست بکرن بناوی آشتی و جواکا دموکراتیک نهار روشا وان حمویا بو چه یعنی دفعه داره ده ام گیشتن که داره گلو وان داخوازن آشتیه وان گاوین لحف کرنه اوین دیالوگی مذاکره ام دکارن تکیلداری وی نهات چه نرخاندنه بکن بله يعني سريتا ام سرساغيه معلومات الشهيدين اشرفيه والشيخ مقصود والشخصي هذا حمو شهيدا تبقرة ازاديه كردستاني وحمو شهيدين قالين اشتي وازادي خواز بله يعني براستي اف فيمان بوچيبون ده ادار نابرا بريز مسلم عبدي وجولاني ده بشتويرا بيمانه يكي نيساني قدنا جبو اشرفيه والشيخ مقصود شيبون الجور بيناكي تشكن جران وهيزن سوريا ديمقراطيك قون هخصنا بهانا قو ايشيوان تاخاكرنا جيفكشيان ما انتني هيزن اولهيا هندرين و
چپروان امن عام ربون جو مجلسه کا سیویل جهر تخابه مشاندل اما براستیجی 4 مهانجی پشتی وی پیمانی 4 ماه او دور او تاخین هر دو تاخیر هانی مانا دور پیشکری و او پیمانی گو هات ندانی هات دون پیکرن و امبارگو سر چیکرن مدید تاریخ چاوا الور پروپاگاندا گو چیکرن گو هیزن سوریا ديمقراطيك نظام اندامن پاکتی دنا یعنی گلکی یعنی بهانه چیکرن براستی آلیکاریا را هندنا مخابن يا عربيا يا خليج العربي حمورا غانيخوا طبعا يا تركيجي وبشعب قرتنا كجواك انا منتوي دسبيك سرورجا وانا كي دولتنا يكبوي امريكا فيناك غافك جوارا ابيتن بو كاربن يكجي فينا قال كرد تيك ببن دريا هيزا هاري سيفيل دا اشرفي الشيخ مقصوده فينا تيك بن هبارا تجي كرام كر بو تولهدانك جبو داعش بشتي اشكالاندن تخازن مورالي خوا او اندام داعشي ودناف ارتيشا تركي دنا دناف دستيا يا حتى شدنا جولاني لنا خصن واناك مورال بكن جار كلي مورال كيبنوا ونامه كيج حمو جواكا سوري لبشين وحمود بك هات نخوا علوي درزي واناك بيجن انه فا او هزن وا خبشتا خبي دغ خبشتا خبي خم فا اوجي امكان واجي وانا تيبن بهتر هنا كديجي هبو مساله كديجي بده هبو مساله حلب تشما باركيش موج برغو جواكا حلب يا ولدار يا مسلمان نجواكا كسني متطرف سلفي بوكا جولاني وهبالبندي هناك بهترجي مذهبي أشاعرة وإيصوفيت دي حلبي دا هات مشاندن أفجي نامك جواكا حلبي رشاندن بو إيدا دي دريا ظهر دو تاخاتا جوار الشاندن أما بيمانين بو هادنا مذكرن قاشو كراتول جهبون بهترنا دولتين يكوي أمريكا وفرنسا إيغو بيمانا باريسي السد استيوا هات مذكرن نخبا حكومتها جولاني دا وإسرائيل دا بي باشوري سوريا حموها تفروتن وحمورا دستيوا واستخباراتيا واستراتيجيا تبلي هفدوبون والكاريا يعني مذكرن بالكاريكا بو حفتي صالة بو ترامب بو تي حفتي صالة جي نكاري بوجهن في فادس كفتيها كاريبون خلال 2 ساعات هذا ده روشنا كده بكن يعني او جارانتوري هاني كي ايغو بيمانا ده اداري حاضر بون جو جارانتر بون جرا ام بينن ايرو اركا كيواي ديروكي هيا هاجر في اركي خنارا بن هاجر نبنى جرانتوري في بيمانك وهاتبو دانين وخالي هناك سروي عردي دواري براتيتا بيك نبين معناته في جهه بهوريه جهه شرمزار كرني في جهه آراميه وبو اذا برجوانديا دولة مظن او ان ايغونها جهاني بريفد بن تجهه مافو واخلاق وزاغون نبنتوي تننا تجهه او رهي اراميه تننا هيزك وكا هتشي يقود لوستا ترور دبو ايرو او سروريا سوري ايرو رواتيه دني دجبو اريشي داخل سفيد بكي وكريال مبانا يعني دروشك بفي اوايدا ناوكي وجهو امبيجن حتى شتى دولة تركيا دي دولة يكبوية أمريكا تدي فرنسا تدي إسرائيل تدي لهاف رودنين وبفرنجي تشتكو هاتن إمزكرن هاتن دياركرن حموي داتين ملكي سوزين كو هاتن داين بيمانين هاتن إمزكرن حموي دكارن بافيجن ملكي دفي واريدا وي چاوا جارك دن ديالوج چه بوه چاوا لهاف كرنك چه بوه چاوا دفي واريدا باوريك چه بوه يعني روش دوی چارچوبه بر بکوفده چه مرو جبر روشن نادگاری چه بیش براستي يعني خالق شغاله بيمانه ده ادار يك اوغو شر راوستي الحمو خاغنجارا سوري سر جغرافيا سوري تباهي يعني شر راوستي اما قصديره يمذكر فقط يكسر شر لديجي قصدي اعلان كرينوها ايكو بيمان بقصديره يمذكر تمام يعني اف خالن بيماني حموكا تكذبه او هش خالي قدانين يك جواناك يا سركا كما قلت في شر ولي راستان حموكا كاسوري وعم بكمل ديالوكا كالسياسي دا يا جو سيفيل يا جو ايدا كاربن ما فو حقي قال سوري حموكي بيك بينن دستورا كسوري نو بيغو هراندن دستورا بري بيغو هراندن دستورا كنو سوري جوار جو غارانتون يعني بجهه بهوريه او لهيه بيكو كاربي جواكا سوري بهوريا خجار كدي فا هزي هاني كي بين يا اما بينم انما نجه بهوريه او خالين بيماني حموتيك برنا
جارکە دێژی هەم قەسەدێ هەم ڕێبریا خۆسریا دیموکراتیک بان دکێ دەبێ ئەم دخوازن ئەگەر بخوازن ئەم بگەنە دیالۆکە کە ڕاست ئەم ئەولەهی و ئارامیە و شەر بێڕەوستاندن ئەم دیسا ئامادەکارن بۆ ئەم خالن پەیمانێ پێک بێنن ئەم دریا گفتوگووە و تەفاوتێدا ئەم کاربن بگەنە ڕەوشەکە ئارام مەسەلا ئینتەگراسیۆنێ مەسەلەن خالندین ئێگۆ دوا خالن پەیمانە دهێ ئادارێدا هاتنە دانین ئاناکە پێک ببن بهتر جواکا کوردی و جواکا یا باکوور و جهاتی سووری هەموو پێکهاتی خوا ئیرۆ دۆزا بۆ ڕەوشەکە ئەو ڕەوشە شەر وەرێ ڕاوەستاندن بهتر بکەم لە ڕەوشەکە ئارامیەدا بهتر جهێ تەفاوتێ جهێ دیالۆگە و کارە بن بهتر چارەسەریکی و ئارامیکی ji سووری را ببین ئەمە بۆ بمێنن سەر vê zehniya xwe vê hişmendiya xwe ba êrişên hovane ev kiryarin kirêtê êgo dinya û elim hemû jî dibînin û şermezar dikin begernewa nake ez dibêjim wî çaxî ca ne ewlehî ne aramî ser xaka Sûrî hemûkî namênî ne mesela Lokman yani kecekê jî daxuyanîda got ev êrişên li dijî taxê Kurdan hewldana xerabkirina pêvajoya aştiyê û agirbesteyê ev dibêje agirbest û pêvajoya li Tirkiyeyê dixe ber lêpirsînê ev rewş. Di vî warî de yanî ne tenê ser Bakur Rojhilatê Sûrî Rojavayê Kurdistanê li nava Tirkiye bi xwe de jî û tiştekî dibînin rewşekê dibînin yani ev pêvajoya nava Tirkiye bi xwe de jî ber bi ciyekî xerab vediçe wisa xuya dike. Belê rastî ev dirûyetiya got raydarên Türk dine xuyakirin got li Bakurê Kurdistanê û Tirkî dibêjin em û Kurd em birayê hebûna werin em ê aştiyê û aramiyê û وەکهویە مێ چێ بکن وەرن ئەمێ و ئەش بۆ دەستوری ئەم وەک قاشە ئەو دبێژن بۆ ئەم ترکی بێ تەرۆر بهێلن ئەم ناکێ ڕاستی گوتنەکە گەلکی خراپە گەلکی نەجێ خۆدەیە ئیرۆ پێواژۆیە ئاشتی و جواکە دیموکراتیک تێمەشاندن بێتر پەکەکێ گۆر وێ ناکێ ڕاگهاند خوا حەل کرد بهتر چەکین خواد یەکی ڕەمزی هاتن شەوتاندن و هەموو دەستی خۆ بەکرد بۆ ئاشتی و جواکە دیموکراتیک و نامەیانە گەلکی برنگی ئاشتی و دیموکراسی شان ژادای ترکم ژباکە نامنەتەویرە بۆ ئەم بۆ ئاشتیش بۆ دیموکراسیش بۆ کەویە ئەم ئامادەنا لە ئەمە کریارن بۆ دەوڵەتی تر بکردن ئەو دروتیاوە ناکێ بۆ باکووری کوردستانی ترکی دبێژن ئەم برای هەبوونە ئیرۆ هەموو هێزاخوا هەموو چەتەیەن خوا ناندۆزی خوا هەموو ئانەدانا شوڵان هەموو چەکی خوا بتانگی خوا تۆپی خوا فرۆکی خوا هەمووژی خستە خزمەتیدا ji بۆ حکوومەتە جۆلانی ڕەواتیکێ بدیانژی دەڤەران داگر بکێ بەریش خۆ دەڤەرن باکوور ژهاتی سووری داگرکردنا سەرێکانیە گرێسپی نەبهانەیە وەڵا ڕۆژهەلات یان ڕۆژاڤایە فەراتێ نا ئیرۆ شەرێکی قەرکردنێش بۆ جواکە کوردی بتەمامی نەبەس باکوور ژهاتی سووریش باکووری کوردستانی هەموو دەڤەرێن بۆ کورتێ داهەنە ئیرۆ دەوڵەتە تورک ئەم بینن دژمنە یەکەمینە جواکە کوردیرە ناخوازێک و کورد چ مافەکی خۆ ئارامیەدا مافەکی هەبوونێ بۆ پێناچینە کە ناونەتەوی باچێ بێ بۆ بکەن مافەکی خۆ ئەو جووە قەبەقا گەلێن بۆ ژیان گەلن ڕەسەنن گۆژ کوربوونا دیرۆکە مرۆڤاهیەدا هەنا بۆ خوددانە خویاکردن ئارەی شارستانیە ئارەی هەموو ئالیادە خوددانە خویاکردن و گەلێکی ئازادخوازە گەلێکی دخوازێ بۆ ئازادی و ئارامی چی ببێ دەستی ڤەکرینەش بۆ ئاشتی و ئارامیە لە ئەمە مخابن ئەم بینن دەوڵەتە تورک دوا کریارێ خۆدا ئەف کارن گوتکێ بۆ دژی نرخی مرۆڤانە دژی مەواسیق و زاگۆنە ناونەتەوینە نێزیکبوونەکە کرێتەش vê dozêra ji bo lojiyê û kemerî kecekê daxuyanîkda gor wê daxuyaniyê bangî radarê tir vegerê divê ew pêvajoya aştî û civaka demokratîk divê pêk werê me alî xwe ve hemû şert û mercê nake me pêk anîna amadene ji bo hemû vekirîne ser hemû xalên got aramî û aştî bikeve der çek danînê rawestandina şer lê em kiryarê xwe berêjî heta ji kecekê dibêje ev kiryarî henekê vê pêvajoya aştî û civaka demokratîk û hem jî îro peymana dihê adarê hemû pêk têk dibe û bin pêdike û dibê behane dê bo îde şer û nearamî û vegerê ve herêma bişt. Baş ji hevala mizgîn ez dixwazim bipirsim na wekî mêvanê me jî anî ser ziman gelek sazî rêxistin partiyên Kurdî gelek Kurdan ev pêvajoya heyî wekî pêvajoyeke qirkirina Kurdan binavkirin divî warî de bankirin evara mizgîn û çi dibînin yanî bi rastî li beramberî van êrişên qirkirinê gelê Kurd wê çawa karibe hebûna xwe biparêze çawa karibe azadiya xwe bi dest bixîne
يعني وك بري دسبيكي دجي ما بيلكر إيريشين تنكرن تأساسي خدا إيريشين قركرني تنكرني إيش هولي راكرني راستی بقاسی ساله که یعنی اساس تاریخ گله کرد تناس کرنجی یعنی وقتی گله کرد تخازم باله بکشنیم سرج برکو بحثا سازی و پارتیان کر گله کرد اساس یعنی دست پی کادیرو که دا یعنی وقت گله کیب تکوشی نخواه به برخوادانی خواه هر تناس کرن یعنی گله کو پیشنگ دیج بای مروواهی کری یعنی دگلک شونوارین دیروکی داجی تناس کرن کو گلکی چقاسا خودی برماهین دیروکیه جی حتی ویروژه یعنی آلین هانه که بگشتین هات خازن آزادیا گل کرد آستنگ دکن یان برانبری سیستما خواستری کرد لبرانبری و دبن آستنگ بود خازن وی سیستمه جهوله را کند اساسی خوادا جبر خدانی هایی جدست کفتین هایی دترسن کو گله کیش دست بی کادیرو که دج هر تم سر پیان مایه مثلا نها او دستانا کت شیخ مقصود دهاتی یعنی او برخوادانی 6 روزان بگمان نه برخوادانی تنه و 6 روزان بو یعنی بنگه کی خوی دیروگی هل سر وی اساسی اف تکوشینه دوام دکه و حتی و روزه او تکوشینه شیخ مقصود و اشرفی حتی انها بر دوامه برای ریبازین جدا و اگر کنه شیخ مقصود بلجیو کی دنجی او برخوادانی هر وی یعنی دوام بکه تجاری برخوادان نقد کرن و تجاری جی نه سکناندن یعنی هم تخوازن و پیامه بریا برنامه وجی بگهین نه هر کسی نها دهندری ساله که داشت براستیش گلک خبات هاتن کرن یعنی آلی کردی بگشتی هاتن گل هفته نها دکارن باندوره کجی بکن یعنی دمی که آرمان یک به وک هبونا گل کرزاتن شخوک هبون هاتی ناس کرنه اما جبوی آزادی یعنی تمام کرنه ریا آزادی گرک دیگه تواهی سازی و پیکاته این کرد بگشکی یعنی بگشتی به هورا به یک بن به یک نیرینه به یک هلوسته و ذاتن شخواست خوازم ویجی ببیجم نها ده وی برخوادانی الشیخ مقصود آکوش حالی گل دهاتی دست پیکرن چاوکو مثلا از دکارم ویجی یعنی ببیجم ده برخوادانی و دستانا کوبانی دا چاوکو دنیا بگشتی هجاند جاره کدن لشیخ مقصود کانو بو دنیا بگشتی بکرایک کارو بو کرد بگشتی بکرانایک چل باشور مساجن جوان در کتی کو وقت قرکرنا کردان بناف کرن تمام دمه دال هر دره که به بویاره بوا کم کجیان و که کو دیتن لپیش جوان بوا کم کجین که هاتن پیک آنین یعنی براستی هلوست بگشتی بونه یک یعنی اتخوازم وی ببیجم اگر که فکر کردان بگشتی بیک بن پارتیین کرد آلیین کرد سازیین کرد اگر که فکر خواه یک بن اراده خواه بکن یک هیزا خواه بکن یک براستی جی وک کرد هر کس ایکو دبی کرد براستی جی هیزین دستلادار عرشی وان ده هجه جبر خدانی ها کردوش تکوشین ها کرد ترسن یعنی زانن چه قاسا کرد یعنی براستیش دست کفتین خواه ایکو حتی و روژه جی پی هاتنه جوان بگشتی ده ترسن اف قاسا دستانه کردان هنه جبوی وی که براستی ترسه که دهندری تواهی هیزین نیار دجمن دستلادار ایکود خوازن هبونا خال سر تنبونا به طایبت و گل کرد گل که او قاسیب هیزه حتی و روژه جی به برخوادانی خواته ناس کرن اتخوازن لسر وان چه بکن بگمان دوی روژه داشت هر روژه زیده تر هر دمه زیده تر پیوستی به یک بونه به یک هلوستی به هفرابونا گل کرد هیا لگوری ذاتن شخوا ده سالای سال داجی او کنگرا نتوی یعنی او کهاتی چه کرم راستی جی لگورا او بندین کجوه درکتی یعنی وک وسیقا کجی درکتی چاوا بکاربن به یک آرمانجی به یک هلوسته جبوی دوزا کرد کار بکن لسر و گرگد که جبوی تمام کرنا و جبوی پیکانینا آرمان جنوه و بطایبت ده وقته دا پیوستی به هلوستین ارینی و به هفرا هیا گل برانبری افتشتین کتین اگرم راستی قرگرنه نها برجی ذاتن شخوا ترکیه گوتی یعنی پوشمان بونه یعنی
چاوکو از دکارم بجو سیستم فدره یعنی فدراسیون کل باشور هاتی یعنی ذاتن شخوا لسر وی پوش ما بونه هین الجو کی دن واره چی کرن یعنی الکی داره دبه برابه به هیزن دستلاتدار جهبونا کردان جخواسری کردان آزادی کردان دترسن یعنی او یجی خطری السر پروژه نوان جبوی دستلاتداری وان جبوی برجواندی نوان خطری السر وان جبوی به که براستی جهبونا کرد لحر دارید خطری ده یعنی باشه نه جیکو آنی بر به داویه وقتی خودی بده چه از جوال اردوغان جی بپرسم یعنی هون چه دبینن دوی واریده وکی هم تدبیرین هاتنه گرتن هم جی وکی تدبیرین کو بینه گرتن بله نه شو اونجا دادم داره در حفرده آنها داری باشور در حفرده جی نه چتن دایشه یختنا دوره هر وان شانه دایشی یک توازن ده تب قاعده ورا قاعده ناکوکیه بتناواکرن و جلوی حرمی لامبره شربان قصده و رهبریا خسر راکن سر لنگانی یعنی صار تحریکه کی بدنا آواکرن آنها تدبیر کل لامبروی بگرتن نین لامبری کشتری تایبه کنهات دورا جواکیره تی مشاندن çünkü evdemek derece هم به شیخ مسعود و اشرفی یا به تبعی کردان به تبعی باکو روشنات ترکیه بکشین نو شرکی و وی هم پیمانا دی آداری و همجی او هم ببینن پیواجوه که رهبر عبدالله اوجلان یک و آشتی و جواکا دموکراتیک دای دست بکرن دخوازن بنیت آوانه که او خراب بکن لیو دخوازن به هلوسته که هم ببینن کرد لحنبری بان داگرکریا راتبه و وی پیواجوه وکی که رهبریا پسر آنجی ده رهبریا روجاوا باکور روشلات سوریه خراکریه بده نشاندن لوراجی وکی که او ایریشن لسر سویدا او ایریشن کنکوژیال سر علویان یعنی جواکا علویان کنکوژیال شیخ مسعود و اشرفی نوان کربه توازن نهاد شخص در حفر ده هر وها مسکنه ده هم به بمباران آور و همجی شانه دایشه یا کنه ده باشور در حفر ده خستنه دوره دخوازن ده رقه و طبقه ده جی ناکوکیان انگو قوس بفاودای بدنا آبا کرن و وی بگمان لحمره وی اکیت وکی چوا شیخ مفتو و شفیه کتی خوله تی لحمره وی هم ببیجن شرگل شورشگری دوی چاچوه ده چا کو جانگورین کو شیخ مفتو و شفیه ده به جواکا باکور روشلات وکی تعلیمات دایه yan berxwedane yan berxwedane دوی çerçeve de jibe ku Turyekî yani ana ku dana avakirin Turyekî duyemîn neştine ji civaka gelên bakur roşlatê Suriyê lewra jî amadekariyên hem duî hesasiyeta ku ji bo ku vî pêvajoya anja dê adarê peymana dê adarê wekî ku جوه کو برابر نکن نه خستوی رهبری پاستر وی حساسیت درجی به جوگا اما وان ایریشن خوانه جی به گمان هم د داقیانین یه حرمی ده هم جی هم به جن داده سیاسی درجی وکی هم به جن مجارا یه کسرکه کو برخوادانی یخته بدن نشاندن لامبر یویجی آماده‌کاری تنکره. باش هوا لقمان از خواستم بری داویج واشی پرسم بر دقیقه خود داویج ودیچم نه چتا ام حمودی بیدن هر جورین چتین هوف خستن قاده در کوم کرنه لبر چاوی حمود جهانی جی اف سوجن در مروی پکتن
yani godari tu rêzikên exlaqî tu rêzikên qanûnî jî nakin û dunyayê ji xwe beremberî van ker û lal kiriye. Di vî warî de bi rastî wê gelê Kurd çawa karibe hebûna xwe parêze wê çawa karibe di nav vê rewşê de azadiya xwe bi dest bixe rêyek bi çi awayî li pêşwêyê tedbîrên bi çi awayî divê bêne girtin? بله براستی بانگ همش گلی کرد و جواکا کردیش همو سرانسر کردستانی چهار پارچه کردستانی و جهانی دا گو یعنی يعني تبلي شريط تايبات نمن قهنا ندنا شريط تايبات بروباغندا جو تشيد بي جو بهتر غريدايم بريا خرا بهزي خوين لجريرا جو مورالي خوا بهتر قبين بكن بهتر امزان قال كل قال كي برخديرا يركا اف شري هاني شري هبون نبوني يجبو قال كرد في سردما هذا واذا كوچون ما تيكون ما اذا جارك ادوين تشتكي استراتيجي كردان ما دبي جبولوجي جركا كنا نشري تايبات بهتر جباكا كردي نيزيكي هبدو دستي هبدو دستگرتي بي واجي ويجي رو باكور رجعتي سوري سيستما كريا خاصريا ديمقراطيك هاتي باكرن ام بان او خطاب الكراهيه او خافتنات وندي اغو تقازن فتنه نقابا كرد وعرب وادا حمو بيك هاتا دا بيك بين افشري تايبات بهترجي ام بيناك جهج بهابن اذا نكبنا الشري بيك هاتا راي الشري هاني شري تروري وشري جواكا ديمقراطيك وجواكا سيفيل وازادي خوازا نشر كرد وعربا شركه هيزن دستهلات دارت خوازن حمود را داگر بکن برجواندی و هانا گوا گلیور قرب بکن چ کرد بن چ عرب بن چ ارمن بن سریان بن عاشور بن ترکمان بن حموکات خوازن خلق ام بیجن گرکا گلی کرد سرپیابی بانگ دکن گو ایدو نتنی ایرو مشو شرمزار كرن وخبيشاندان هبنج بو خاطري في شري هانيكي جو تمجي القادابن شدر هندري ولات يعني درب اوروبا الامريكا الحمودري جهه مافيا مروفا يركا قالي كرد بقرص اي حموجي دارك وقت شاوا كوباني شاوا قالي جهاني حموجي اي كرد اي ديجي دركتن بريا كوباني قرتن كوباني نك ايروجي غركا وي اركي خو وي فيكاري خو اب اركي وصل استوي غركا جاركا دي في اركي هابكن تم القادة من تم بجريا هذي خبكن مرالي وناويش كاندن جهندنا فتنة جهندنا شريط هيبات قد قازن مرالي وابش كان قازن هذي يعني بمرال درخلنا في شيار بن يرو أفشري هنيك الشر سر محموكا كسجما ندورج بشري كسجما جينا هاتيا باراستن ام حمود نافشر دانا حموجي ام بركي صبا قذيفه الفاتره حمود راه بكفن غركا ام جير هشيار بن في افشر هانيكي اف اغري هانيكي بوهات خصن غركا راوستينن وبهتر بكن اراميكي واشتي بكربن فيج باكا خوا ولاتي خوا هم باكروجا باش هم سوري گشتي هفرا آوا باش دکتر لقمان عبدالله برپرسه پیوندی ناوند روجوای لکولین استراتژیک ام سپاسیا ود کنم تبل برنامه ما بون او برسزم پرسیم هر وار روزنامه وان اردوغان التن ام سپاسیا ود کنم تبل برنامه ما بون او برسزم پرسیم او سپاس که دیسا مزگین خلیل جیگر هفت سروکاتی مجلس رهبر کانتون فراتی ام سپاسیا ود کنم تبل برنامه ما بون او برسزم پرسیم سپاس خوش بله گودار بینرمم گیشتن دویا برنامه خواه به ویا سرکفتیم